Le type le yeyimoto thina so ungadlaleli kuyo mangabe uyaza. Hayi, nakhuya vimba uthi sisi thina sinomphakathi abhobokile chance singadlaleli eduze kwabo ukuthi bona baneyimoto sidlalelile esigangeni singasondeli eduze kwabo ngoba sibuza ama-break pass sithenga ama-break pass kanti no 53 rand and then issue best. Hey, ubeqisile lo othi masingaboshwa sonke thina emajoja abantu besifazane bangeza kithi phakathi ejele bazosiqedela. Me, it's going down, it's bad guys. Mina sengidabukela iy'ngane zethu lezi abafana ey'khulayo ukuthi ziyofika